تستشعر نسلي دليل وزر مني دليل رسول شيء تذكر دليل رسول شيء تذكر صار شيء القشي الروسر كاب النشي الروسر صار شيء بالمال مدرسي بالمال مدرسي روسر انجي صار شيء بالمال مدرسي بالمال مدرسي اسكشتم نسليني دليل خاطر قلبيني كلين رسول شيني تسكر مديني تزدين كلين رسول شيني تسكر مديني تزدين سير الرحمات من الصمم الرجل وأن يشعر الإنسان قلت بشرحها قالت لا بر صعبتك هل بس خاص شوي بيش هل أرمان دور الأفشابير في سكارة زهان السلام السلام التجين السلام التجين هذا بيشخص على خسر خسر بمجيء قرن شدك بريء عرف عصمة بريء خسر حاجة بريء خسر خسر بمجيء قرن شدك بريء شفر راسك بريء خسر حاجة بريء لو خسر لزيون بفارم بفارم عرض إخوة
لبنسكما بالبنسير وكجار مدينة جرقوس خبز يا وانا يفوا خبرنا لبنسكما بالبنسير وكجار مدينة جرقوس خبز يا وانا يفوا لولو خبرو حرو لولو تشبه راسها بالياس بالخيمة لولو خبرو دستخب ختمبور دايبور دايبور جهبور مجخرف سواك ماكب كيريا مشهور دستخب ختمبور دايبور دايبور جهبور مجخرف سواك ماكب كيريا مشهور مهم نبوز خزرو من خوش اسئله دور كالسترالا بيجن والجلوان القدري ساعات كان هذا من بين عمر الدن شوالي هاجر هبالك دوستك بالبسينة زي كيف خوش بفهم كي جوان كي رشبر كي اسمات كي لوان و مموسى رحمي إشلاك وبخيرات نشا شوارتنا يدل بالنسبة نظام دل شوار دل هاي كنا زوج نظام من خاص إلى أزبار تنحب سترارة بيجمش برجع سياسة بوليتيك الراسي سياسة وبوليتيك جيانا مية كسب أزنا بوليتيك الأزنا سياسة الأثر بخون أو يبروالك يعني بالمال أخذ باهي بالمال أخذ بلام أو نسأل بخير وك ما ببير آني أو قتل كلا أبي مصاب الهرسة ما أو بالرزاري بيراني أو كسيج قتل كرن أنجي المردان أنجي بين سبب قتل كلا أبي مصاب ما بنعلت وقرر نفرتا خوشي نعلت وشال مذاكرن ز كرويجي أنتر في حتى محصلة خوزي تشوسد بروانا خواه أنت بيجي رحمة خويت خوزن جمع باطر سلساخيت خوزن برأس رجال لي كل صاحبه لهر دري قال لي كل بهر دري تاعت خندن لهر دري تاعت خندن والهر دري جدا پریشان کرن تبادر کرن لأن خامن أزب خدي يا جر دخو هنجي بس دب أبيا وطلع باب كلاري أنجي حاجة أتمنى قلت دن باشو إسلام بيز خدمة حاجة أتمنى تجاراتي أنجي ابن توكرت هم بخدينه ودراستيجي أمكارم بيجن جسدي
شيستمجي نزانا بركزي القصر نور أن السدي تشال حبكي جحا خوتين در زانانه چونو هاتي دزانن كابتن رابو دزانن سدي شيست هنج نزانا چون أتخوزن بيشم ده كردستان آيه ده بازار ولاتي مده دولت كتوار والميار زهر هلده دزگینیا گله کرد خشتی دسته خواه آبوری یعنی مادیات اکونومی خشتی دسته خواه هشو عقل و فکر رمانوی گرتی خشتی دسته خواه حبون و تنابناوی بضاد گریدایه اگر دولتا رومی آنجا دولتا تروریستی ایرانه آنجا عرب دجمونه کرده عرب سيحب ملتن سيحب نتاون 4 دولتن 5 دولتن اما اصل خود نتاون خود 3 دولتن بده دايما تتليه اگر تبغى هذا تجمر تكب اساس توشي تجمر غلام وخدمتكار كولادار به اگر تبغى هذا اگر تو خوازی کرد هبه اگر تو نخوازی تدی حالی دمه پکی لبراتنا ویدوک ما تماشا کد ایرو از باور کن ما مستم اندرزی ایش اوید برنامه خود بین زمان فروش او ارویل و اسرار و قاقویل و او نظام چه بقانون كردستان داي إيرو بالطولات التمية بالمتروبوليتك التمية بكل أيه كت ناية فكرة مرجي للسرحة بطايبتي يعني أو حقارية أو آجرية أو منشي أو نظاموانة أو سرحة أدوان درادية شما دوان درادية يبقى قديمين أو درا برقرين دبيه بالبرخدانا كردستان تاج قاضي محمد بقى حيانها جيكي جرينجاية أو ولاته سرحده بالجنا أخوة بالميري أخوة بالبرخدانا أخوة بالزانية بنا أخوة بالدولة من دي أخوة دولة من نجي جغرافي الدولة من دي ليه مخابر إيرو فهمش تيدي سري أخوة قلتي براداي مثلا ده آمده ده باشا كيوك آمده بازار की एक आमदे दम के जमाने की बाजार आमदे जे पैगंबर औलिया مكة المدينة لباوي الصفر دما لإيرو مخابن بني بازار فاحشة اللي كنت تذكرنا جي إزمير التينن جي اسطنبول التينن جي بورصة التينن يعني بنبخشي من دوستنا هبانو از هدیدار مورین بخش نزوانی عشق داخلن لأد راستی که هر کتی آمد که مالک فاهی شخص نه هر بازار کی سرحده تجا روی و اسرا و کاکوین کنه چما برا باخون برخو نبینه برا باخون الدين بدون بشولا كمل برا باخون ابهاد كمل برا باخون سرخوز منو هبون بيجن برا باخون شيخ هارن تجاوز نظام چی مسألة بردية أساس أن مسألة در ناخل زانار ما سياسة ما بارتية ما أوجي وانا بس كسياتيا وانا ناكن بيجن رأى راستيك نيك لاوكي سرحدي إسطنبول نديتي إزمير نديتي بري إزمير بري إسطنبول بري الدنيا بأسرار بأروين بقاقوين تناساندن شما دولت بدسته خود ده برا وقت سرخوش بله برا زنه تواخد دور كبن برا المجادلة خود دور كبن مثلا حمو أبن أبدا نجي دجمنة ها دجمنة تب أسرار كاكوين ودزيا كش ها تدالقان كش ها تبتكو بالله بشكل كش فخشي داویا داویده تو آنجیان بیا داویا داویده تو ته کشتییا دزمن فرق ناکه حتی قالك قضايا عربا هنه قضايا عربات كردستان هنه هاگر چو تلویزیون وش مكين بيجن نا بيجن ادوجي بكيف الشهير بيجن الدنيوان ده فوزنات بيجن چما دجمنه
زبرنا كجارك حد حبك إذا أم زبي جالي خوجي تشتاق بيجن أم بلن آليكار أو نتائج أو كردة بكتن وان متربولة تركا كردة نجعل تركي لسرفان سوشيال ميديا ها خبر از شراشا كردار ده خبر از شركة كردار ده يعني تشتت دليل بدوزه بيه رسما بجمله تركي حقيقي وقصي ايش سر كردار ناكن بقال دوان بقال دي هدا پاره همه بيشن بقال دي نظام حزب الله ولا بيش كردن Peki dinlama Hizbullah niye ki Türk peyda nakin? Dinlama partiya huda pare niye ki Türk peyda nakin? Hambu kurdun. Hambu kurdun. Peki bu tabi. Na çare iş açıyı. Çare ama birro o bişafın. Peki dinlama bir geldi. Mal bir mal. Kolan bir kolan. كتشا بكتشا أنا بقرن أنا بيجن أنا السريوانكن أز شو مولاتكي بني مولاتي ذا أز ما بين مولاد بيجن ولا ما بين مالد بيجن ولا ما بين باشر بيجن أما باولي أوانو أز بيم شهير بياري بريزة شو مالي أزوج شو مالي من لاوكه مالي نديد مبسي شو خدي مالي بقول كان لاوك go مال ليه كوزو تمن يعني دنجك نازين تمن زي اوراق ده ليس از ميدانم ديا لاوك از تشتغل بيجن بري بسي سالي مو ويشاره شس بيش حتى سالي مو داي كارا ما دجي ناس جاهز نزالم تعرف كلمة مديس الإسلامية برسيج هفجينا مالير مو كافلك قلنا برس ما نوصل مو تبخوا ذيك ياهم أزبرم أشوف جد أي موجود منه مجيني بقريولي قريدانن دستوی قریولی گریدانه چنا توانی کری گو درزیال خطخ بلاو چاو بو فیرز کی بو فیرز neyse paşa müdist lavuk anjiyan buyur çuşa dılvana rahma khudiri اگر ان بان زاروکه خودی در نکن اگر ان بان زاروکه نبی خودی و زاروکه نه یک دست نیار همه بکن ارین قاتل کجره نتواخر آنها بچه قری زنم چرا کن دولت دیگه من پلیس کی اینو دیسه میگه تماشا کر پلیس بکنه یکی سیویل یکی ریحانیه سیویل 15-20 hap kurdum بخوازی یکی بنچابک او بکنه و 15-20 کردم بخوازی بنچابک یکی ناهلن دمان چاقا دکشون و برهوازه دنوزم چاوازه مثلا برا فسادیز من بینه او 15 کسا بوه ریایی بگرن و بشوتینی ریایی ما وی منه بگرن اما چی دو براوزه برا درب پولیسه که اسکرت ما یکی زلامکی دولته ویزه سرطنه منو دنا وده او 15-20 انسان خورد هنوز خورد وحياة كنجي أبتكولي والظلم بدومينة وحياة كنجي اتصال ونبوة سبيجين كنجي هذا كيني بيجي قديزة ولا ناتشن تماما أتشاوى زيادة استميل ليجم أرد نموستاكي بالكردستانية او جد انسان کو جاغچی او همشیدن نظام چنه سخیان هسی اوشن او نموسته اسکر پولیس خود بلیه سویل آلفا دکن لمردینه میت که یکی میت بشر دگره او کد سوشال مدرجه سر ویدوزی و پیدا کن بلکی ودیتی وقال کادی بحرجل ساعت از باید کن تقریبا که 12 شبه يعني ذهب هذول هذا الجن بصاروك وجه الاسبوع وهر ماله از مالا جيران خدتو قابل مالا براي خدتو يعني لبندا اوتروجن او
هوموسексوال كره هوموسексويلا او alçak او ميت polisi miydi yani. Derre teknik gibi kaç para? Jilet din gibi. Ve razil ki. Khozya vejre ki der bile selik sabu kusa bir salıcı rakıta. Khozya. Namusa kuda bin banniga. Şeref haseta kuda bin banniga. Bazare kunda bazare ko camiye çetkin, bazare ko üniversiteye çetkin, bazare ko fakülta çetkin, batıya cevbezince batı. Onu Kurdistan için mali fahişa, eroina, esrar-ı karkhana çetkin. Ubra, Hudapacı hayası bebeği az ol parası oldu. Bu ne oldu arın? Kaşmere. برا برزان حياس بيت تسلخ بده بأز سروكي حرمين ولا كنا سروكي حرمين بالشرف كنا سروكي هجينا خوي بالشرف والله سروكي جينا وباطا خالص قول هركس ميري جناي هركس ميري هجينا خوي از بقربانا وين ميري ميراب ولا ميري ميران جلاو ولا تشتكن ولا تشتكن زمان که مرا کی یعنی بین زمان و کی یعنی این زمان از نظام قال جرا از سال به کردستان از سال خون قال جرا مشوار گوتی خوزیا اسکور کار اولادم من نبی کتا و من نبی گرستا خوزیا در دیوان Kudacı derde düzme mevzu vardır. Derde kurban da yakışandır. Derde kurban da yakışandır. Biz afkırlı biz de yıka. Dünya bir teknoloji ettirmek ne hayetlin değil. Ne hayetlin. Bilirse sosyal medya zibona millet ki bildest. Tişki bir millet bir dalal ya. Serbest sosyal medya tukar hatışık. Tukane mala nayar. Yeki nayarete ye. Nayare kulu kulisani. Faşist ki. Tu serbest sosyal medya kare malayı kharap. Tukare hacinalı berdi. Hacinalı yüzü berdi. Yani gelek az ne kolum işte de ahlaki değişim. Fakat o değil maşallah meret hagatım dijmine khudbene tab dijmine tab şu tu pelet işte. Çiz de setati vid dijmine tabala wala bke. Çiz de setati bke. لا تنوالين بابو ده خده مزنه ده بسكر خده حياة بسكر خده ديمن نزا تشيت بحالة بابك ولان شو خده ايه هو بالصلاة يتبدا خده كخده ساتشكي خده كوية جارنا مرز دين ايمان ده بتكلم ميرك ليه دخل لانه كشتين ما لا يطلعوا كبير هي لو دو مش بياخد تدستني تسبيك الجعرب تسبيك الجاي اللي جانا المرض اللي بيسين بقد زلايا حب تسلي الدينار ولا الطريار هنا هاجر ولا باريزك ولا تخوه دين او اولاد بيف جري داي علمتي ازيدتي ارمنتي جهوتي مسلمانتي شو oldu bu brother هاجر وي اول سر نتواخد بدو قضا بني هو باوريا يكمل جمر جانا نبيشين ما مستا نظام حكي الدين نظام شو حكي في دين مالام خرانك في دين ما يجي حاجة بابي من هجر زين ده ولا تم دين ناس ده ولا تشتم تزور شنو بجياو تشيروك دايك زاروك دايك متبيجه تشيروك بيجه دولتك غورا غير مسمع اسبكتا ما كلمه ديزمن لما خستي طالي هاتي حسابيوان من وزانات بجرا تشكي لنا حلال حاضر إيرو كيلو كذا مسلمان كيني تركن عرب رومين فارزن ما أنا مسلمان بله يدين دينك متكوزا زكوا بلا قولا يدين بدل زك توك يدينكم أستودكم أدخل بيني يا أخوة دين مش شدينه بزين ديني نخابين من بزين ديني قريش نخابين ديني من كردستان آمنه پیغمبره من سروک رهبری منم پیغمبره من قاضی محمده اون سروک رهبری من مکمل دینام کردستانه من بزين ديني
نخاف زي ده ودي بنسك حتى بقى بدنا كيف خمس ما بدين خابين ما بقوميسية خابين ما بسوسياليسية خابين ما ببراد خابين ما بديمقراطية دو برلمان أوروبا طول دروية حمد دولة أوروبا دي سريرة ألمانيا هون دروية هون دجمنانتيا كردا بس دبن رزقن هون قدش كردا حزناكن سنة تبخل ديمقراطية أي أوروبا ديمقراطية إنسان ما في مرواتية حبولاته هون سنة خوفن هون تو لازم لبردريه تلقاه زمانا سروقه جالان كنت تجوز هاتبو جبين شكربو آبت سال के ही साल के अगर तुझे बूढ़ नब्बे साल के अगर अभी जजा की बिजली या नबी अभी न बली بايتر أي Europäische Länder bei euch es gibt keine Demokratie. Menschenrecht überhaupt gar nicht. Gar nicht. Sind sie nicht besser als Türken oder als Türkei? Sind sie nicht besser? Az bir şey anladık. Ne ala tahmin el-vakilim. وانتو هو وسروا كما تسمي دولة كتواري بارباركر أمريكا موسى ما أمش بلادك لا أنا إلو أمريكا بس بليز كده دول البرلمان خبو مدو عن قد جمانتي أمريكا لكن حلال حاضر شما أمير متفقين بهبرنا حتى باقي بليزي أقولها تقارت بيو أمريكا يا أوروبا هون زي جميع مظلوم تتخاصم أي أوروبا دزمنا جميع كل بسي خانة ديكتاتورن امبرادورن فاشيستن كجارن مديش إنسانية كلنا حاجة كل الدعاء إنسانية تجيب بقرأ أوروبا تلبان مظلوم جل مظلوم لبقردا جيب بقرأ فقط از dilerim bu pazara tayyip, bu talka tayyip, tope tayyip, para tayyip, ekonomi tayyip, Avrupa Birliği, Avrupa, Spiker ya, Spiker, Sekreterindeki Scheiße. Spiker, gibt eine Spiker. Idioten, Behinderten. Hakaret mi sayılıyor? O zaman hakaret ettim. Milyon canız hakaret oldu. از سراکه خانه چطورم از ریبری کردانه چطورم از شرمانی کردانه چطورم سپید چی گریه چند سال سراکه نایید بن تجیزه دیه هبناوی ایدیده ناقش کرن هایی ساغ دجی چیزی که چند سپید denilen bir kuru var ucuda bir kuru nalet gelsin hala bizi oyalıyor bizi kandırıyor Frankfurt'ta bir festival oldu değil mi? Festivale arkadaşımız canlı yayın yapacaktı Zanat TV adına. Festivaldaki internette komple aşağı yukarı kesiyor. Niye? WhatsApp'ta şunla bilen mesaj çekmesin, başka kişiler gelmesinler. Böyle bir adi bir devlet bu Almanya. Adi diyorum, bilinçli adi diyorum. Hangi birini anlatacağım? Dünya düşman sana, o yetmiyor gibi Malbatan Berzani'de düşman oluyor. Hüdapar düşman oluyor. Kurucular düşman oluyor.
bir insan bir ahlak hebe, bir insan vicdan hebe, bir insan nahyu Müslümanın lao malbata berzani, lao netu Müslümanı tişkad bilmez, şkad bilmez, bu mesela, bu aşireci tepekula dinler, ağalı, şeyhin, bedin, çad habi nermel, tırremir vicdanı tebiştahol, لما قصد يزبيجي قد يزال حقارة المدكة قد يزال نباشة قد يزال حتى من غريبا بنير ميرك كل نظام مقالك جاراغوتي از دوباره بيش پر بچی ببو ما زبانه وان شیف چکر بو شوربه شیفا وان شوربه بو ادي اجي پر بچی قالك دمك دخول خو عاجزتك دبني ليش هذا دخوازه هر توالت هر طهرتي راض بق هر دمرن دبه دبه كوچك وای كوچك ليتا خلي خرجك والله دي كوچك انا بتشلك اثر راكب حياصي بإدارتك در ناجي خو نكاره ديس راغله ديس دبه دي كوچك ديس تناجي خو جارا سي يمين मेरी क्या वो बुझी आप बरसे या ये हवा की बुके ديسا कुछ नहीं दबे इंदा لبقرة نتقرب مرة زنا ماله هزينا ماله دربوشا خو كذبك شعبه الخو نبي خلماش نبي خو ده نبي شياره تدي جانا بايكنا دخل جيتونا ما تسوي هاي دربوش ده هجان هي بابا علمه يعني هما أبي أجي هدي زاروكي دربوش يدخل ودربوش يدك خرحت بك وزارو ديتنسر ودرنا جه خو باز درات كده سرس برادله دمره زلك زارو کا خو بدك دمره بامو چبدينه بقال دي زاروك كيسي بس بدك زاروك خدي نشتو عمر خطوط ويا تشاو كيسي بقال دي فلان نيبان بدايه خوشکانن بلا حق لی زارو کی نخه حتی کوچکه و او کوچک دو دو زارو و او حتی کوچکه و او کوچک دو و پیسیه زارو و او پیسیه دن ماه فهم کرن مها دن پی فهم کرن اکو تنه که کن چیا بنویسیم دن چه معنی فهم کرد؟ چیا حالا که بنویسیم دن تنها دن چاو اینها مها دن دنگ نباشه گفتی مستمع گفتی حالا چما دنگ نباشه کن میزی فهم نکرد چما آنها چاوایی مصطفى باشم هذا بيجي ليش بخاصم ده بيجم मेरे दिमागी हत्ता कुछ के अब कुछ में वो किसी लाओ अब किसी में حتى خاين ببخت وخافز لامد متوكل هذا أنا واني شان نظر دبي سازي وبارتي كردا إيه هني حلال حاضر بيك من خاين وخافز أجنا مدرخن شو بارتي ne شو سازي ne شو شخصي ne قير من بالصلاة قير من بالجبلة خسرية روزاما از بيجم حزب قربانا وان بيسي انا اكسجنا ما يرخي شد من برمال او داي شيء بار وخلاص كرن ما هو الكربات شار بسكبري جناف بدرخ هي نيجي ميتو اجاني بالبلاد تركات خبطن دو بيش حب ميتو اجان خسرية روزاما اشكالكر شما يا او خاين درخه جناب پاکش بکن و دنیا سر بیشی زمین حلقه خود کن نه بیش و دنیا سر بیشی تروریست والله نه بیش ساس نتیج آنها چهایی
نهاجي منت دنگ باشه من درست گفتی دنگ باشه من درست بوستر چش عباراتی سس نت değil ولی belki yazacağım مثلا جامن باش دنگس مثلا ها اميز الدنگ مشغول والله تشتغل جاب كل تكنيك يعني اللي جامن مثلا يك حاجة قلت باشا هناك جي ميكروفون دور بكر واني أو شيء عقلي دبدر هنار مرات حزار جاية ليه هنا بجن قليل زمان كنا بخاينة وان ببختي وان خوفوش وان كنا راسل إما هاي بيت برن إما جي خلقي بيت برن ليه ما بتشكي دادخي هندكي يا فأنا سنا هركز زانك أنا خوفوش سنة تانية عفرين أودر إقداد دولة رومي ما لا أنا اسمه بله يجي أزمرم خسريان باش روزانا هيجي وسازية هالبزارتنا تشكل ببراوشتي يا أو خاين الكرو زبر هيك نتوا كل جرك أنا شو تليفون تشتا نتني يعني إيه وقت من بلكي سيحب تيني زمان جرك بالمليونة أن فان تشتا بين زمان بالمليونة إيه وقت من بانا بين زمان إمكانه وحمية سربان سوشيال ميديا من بسكات قلت لسربان سوشيال ميديا تكاري أو نيارته هني أو نيارته تكاري قلت مالا وان سامباتيزان نياري خواه خراب که رسما جنوش مرگ جنه برده هی کس مرگ بناید نظام چی دشوان وان قط مكابرده الكل شد بتشهوى زراره بد النياري خواه مقبوله نقنه خيره نقنه تانتا سنية بياز بيرا نكن Osmanlı oyunları Bekir götü. Keko Osmanlı oyunları belki zamanı her kişi zamanı koydu. Ve çağı teknik tuna bu, tank tuna bu, tühün tuna bu, tütüne, şuuru kılıç bu. Hagar askeri tepirba, leşkeri tepirba tüpser zikat. Bana jivani bu. Ama İro, bile İsrail, vüce khosekinyen, 5000 insan birindar kiliye. एक कुश्ती एक बिलिंदा की 5000 टेक्निक दुहंदरे जबश्ते ईद जबश्ते बोम्बाई चेतकन बोम्बाई हो अब टेलीफोन दस्ते में हमू कारब बदल बोम्बाई दस्ते में थे टेक्नोलॉजी वाली है ये तो दस वीट स्टिगिशी बर्दे बड़ी सच على عثمان المدة كدولاب جرام إبراهيم راجب كريمة أنا نراسة أنا إيد خوان نوجان بكن أنا بس إذا قلي قازنا نيار يخرج بكم بالراستيجي نيار نجد أن قلي قازنا جبكم دزميانتي بمنتي لا تبغى بابو كلا يحمد لازم دنا دزميانتي بمنتي خلاص واي أردوغان لما وانيكر واي تيروريست إيران لما وانيكر واي أسد له ما أنا شاشن قلي قازن شاشن براسي شاشن لحن بك كلياري ويجي كلياري تجي كلياري بنكي والسلاح تاخذ والقربان السلاح تاخذ لإسطنبول تي دو سلاح ليخ وقبطة تجي هلية يعني جرك إيد مرة بالا بيك بينه وأم مهم بكين لا والله بالله أم 5 مليون منا 4 مليون منا 2 مليون منا من يبغى يوم حفتة 2 مليون الهوارة خد شعي عجيب عجيبة كمالا بسر تعمل هذه كمالا سباس لوريس ها ما قلتي بلين للسقايا من ببخشين از دخلنا مصابيجي ام
Murat Şah en iki yüzlü alçak diyesem yeridir. Azep Türkiye'de biraz denge parvan. Bu Türk medyası, televizyonu, gazetesi. Günlerdir. Narin gel, narin git. Tamam, narin bir çocuktu. Ve asla bizim taşı etmediğimiz bir olay oldu. Fakat onların derdi, onların asla derdi narin değil. Hatta kimisi, o şarlatanların, spikerlerin, televizyonların kimisi de içinde davul zurna çalıyor. Kürtlerin başına böyle bir olay geldi. Ha bunlar Kürt müdür? Hayır. Ben onları Kürt kabul etmem. Kızın babası fotoğrafı, FETÖ'yle fotoğrafı var. Kızın babası amcası o muhtar olan alçak Hizbullahlarla fotoğrafı var, kalkmış, oturmuş, Ensarioğlu'yla bir toplantıda var, hasili var. Yani Hizbullah'tır ve FETÖ'cüdür ve Hudaparcıdır. Hatta dün bir tane alçak bir tane adam vardı gazeteci, neredeyse Demli Parti ilan edecekler. Ama bizim narine acıdığımız çocuk olduğu içindir. Peki Sakarya'daki 45 yaşında bir kadın kocası fabrikaya giderken dostunu eve çağırıyor ve o bildiğimiz anlamda uygunsuz haldeyken 11 yaşındaki oğlu görüyor. Ve kalkıyorlar dostuyla bir olup 11 yaşındaki oğlunu boğuyor. Bak bende videosu var. İsyana da ben gönderebilirim. Bir, Tekirdağ'da kadının sevgilisi mi, kocası mı her neyse, üvey kızı, 2 yaşındaki üvey kızı tecavüz edip kız ölüyor. İzmir'de. Ben bu örnekleri çok çoğaltabilirim. Alçaklar, ey Türk televizyonların alçakları, şerefsizler, ahlaksızlar. Düşmanın da mert olmalıdır ya. Düşmanın kahpe olmamalıdır. Günlerdir narini kaynatıyor, narini pişiriyor. Kalk narin, git narin. Siz öyle narinle mi acıyorsunuz? Siz alçaksınız. Kürtleri o derecede sözüm ona küçümsemek, sözüm ona kötülemek, sözüm ona Kürt halkını böyle rencide etmek. Siz halt etmişsiniz. Kürt'ün fahişesi senin hanımefendilerine değerlidir. Tekrarlıyorum. Kürt'ün fahişesi senin hanımefendinden daha kıymetli, daha değerli, daha asildir. Ve Kürtler sizlerden kat be kat asildirler. Şeref, hasset onun sahibidirler. İnsanlığın, mertliğini, medeniyeti sana öğreten Kürt halkıdır. Kaşmer. Ama Kürt hainleri utansın, başındaki malbat utansın, kurucular utansın. Sizin dilinizi böyle uzatmaya müsaade eden o Kürt şerefsizleri utansın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Gidin Sakarya'daki 40 yaşında 45 yaşındaki kadını soruşturun, araştırın. Hiç bahsettiniz mi? Ve dostuyla bir oluyor, babasına söylemesi de çocuğu da biliyorlar. Gidin Tekirdağ'daki araştırın. Gidin Afyon'dakini araştırın. Nevşehir'dekini araştırın. Alçaklar sizi. Çekin o pis ellerinizi. O ağzınız bok gibi kokuyor. O ağzınızı, ellerinizi Kürtlerin üzerine çekin. Biz sizi sevmeyiz. Sizi seven Kürt ahmaktır. Sizi seven Kürt kevizdir. Sizi seven Kürt ahlaksızdır. Sizi seven Kürt korkaktır. Sizi seven Kürt benamustur. Benamustur. Siz sevilecek bir yaratıklar değilsiniz. Ben yılanı severim. Sizi sevmem. Ne bir, ne iki, ne üç, ne bir. Bu neyin nesidir ya? Ya bu Kürtler olmaz olaydı ya.
Sesini etmiyor. Neden tarikatlar, bu iblisler, bu velid-i zinalar, bu haramzadeler, onların dinine tüküreyim. Hangi dine inanıyorsa onların inancına tüküreyim. Bu tarikatlar, bu menzildir, bu nedir? Niye başka yerde yok da Kürdistan'da var ya? Ya bu Kürtler neye bunu görmüyor? Kürtler niye görmüyor? Alt tarikatlar, gidin İzmir'de yaşayın. Bu tarikatınızı bilmem nereye getirin. Niye böyle? Rize'ye getirin, Trabzon'a getirin, bilmem Zonguldak'a getirin. Neden Kürdistan'da ya? Yani böyle bir bela olur mu ya? İpol sapığı Kürdistan'da. Er oyuncusu, kalk oyuncusu Kürdistan'da. Miti, iti Kürdistan'da. Askeri polisi Kürdistan'da. Hırhızlı iblisi Kürdistan'da. Dinsizi, dincisi Kürdistan'da. Vay. Güya peygamberler coğrafyasıdır. Bak sizin peygamberiniz sizin olsun, sıktır olun gidin. Peygamberlerinizle beraber sıktır olun gidin. Hala avanaklar var. Halil İbrahim'in gölünü anlata bitiremiyorlar. Bu kadar kerizler ha, bu kadar ahmaklar. Halil İbrahim'de bir göl var, o gölün içindeki balıklar var, o balığın içinde bilen etli yemez, acı yiyor. İnsan etini yiyorsun, it oluyor it. İnsan etini yiyorsun sen. Böyle gerçekleri de söylediği zaman birilerinin hoşuna gitmiyor. Senin dinin sana, benim dediklerim, benim inancım bana. Anlatabiliyor muyum? Sakın ha! Sakın! Beni İslam'a davet etme, başlarım senin de İslam'ına da. Beni Alevi'ye davet etmez, başlarım senin de Alevi'ne de. Beni ezidik saymam, senin de, ben bütün inançlarım, dinim, kıblem, Allah'ım, kutsalım, hepsi Kürdistan'dır. Kürt o Kürdistan'dır. Senin hazretlerini başına çalarım sen, o bildiğin hazretleri, o korkmuş ziyaretlerin. Kürdistan'da binlerce ziyaretler var. Şu baba, o baba, Hıdır İlyas baba, bilmem ne baba, bilmem Muzur baba, bilmem Sultan Ana, bilmem Ali baba. Neysiniz siz ya? Siz bu kadar mı dangalaksınız? Evet, gölet yapıyorlar. Hala beni bıraksınlar, ben gideyim o balıkları bilmem bana ne olur. Ben yıllardan beri bunların aleyhte konuşuyorum. En krallar gibi de bir gün rüyama gelmemişler. Ya bazen bu çocuklar ne istiyorum? Beni hala dinle kandırırlar, hala cennetten cehennemeyle kandırırlar, hala benim ülkemi verin, Kürdistan'ı verin bana ve öldüğüm günde kaç tane cehenneme var? Bir tane. O bir cehennemenin bir katını daha zararlı olsun, ben razıyım. Senin cennetin sen olsun, cehennemdesin. İlk doğru it. Başka bir avanak millet bulamamış, keriz bir millet bulamamış Kürtlerden başka. Kürtlerden başka bu İslam dinini savunan da yok. Türkler sözde İslam, Müslüman değiller mi? Her gün senin ananı ağlatmıyor mu Türkler? Her gün seni öldürmüyorlar mı? İslam'da öldürme var mı? Kelle kesen var mı? Zina eden var mı? Tecavüz etmek var mı? Senin karını, kızını tecavüz ediyor, yüzü kaynağı atıyor. Sen bir ahlak olsan, sen bu dini de elin pasiyle tokatlarsın ya. Hangi din? İşte böyle bir ahmaklığımız var. Thank you.
ولا تنجم جواتي في الصحراء وانزل مكان ودي زمان عند الظهرين ما وجهي وجهك ما وجهي بني وارم أسبقيني كم السلام بالأمين بني وارم أسبقيني كم السلام بالأمين من حكيك مشاهير ما لو كان بنمشي ما لو كان بنمشي هذا أمهات الدولة برنامج pişti men Memnun'da Menderes İnanç Kürdistan Gençliği'nin çürütme operasyonuna dur demenin zamanıdır. Güzel bir başlık. Memnun'da Menderes İnanç ve piştiğimin ve tez dakili ve elhamdülillah ve bismillah ve rezu hürmeti peşkeşi yaptım ve her dijim ve her hedem